Yes, Amaliate Ngoroko Friday Nonda. A chairman ya Bosongo Boda Boda Riders Association. Otole no moichano na makumia. Emarwa bayabono. Ase bibago biatakiria bamurabaito. Biabakenyire. Bakenyire chipigipigi. Na batama. Ekera babu ati abamurabo bachiko baite stage abakoboringa ni numotari go support ya serikali omugabano ito ababa boringa ni numwakobo e former governor gochia matanga ochikoramo omugabano ito omomuroyo ba Kenya orenyagitari emergency abamo boringa karatweresa ngo ikoronki mwango kora no sole town Bama ngoja saidi aba mura 20 ba ya meti babwate mioro ba famira ba mura baito ba bakenyire mura baita barali maututi chipigipigie chikenyire chire police igani emergency story amura baito abali nyakitari ali ba manyire kubwata batotebiringa Tuanja baka to support the county government of the day. Yani enta te kobori gate at a time hamura baito baka kenywa bakareto nyagitari ga the same criminals bagaja bakababwati baka nyagitana and bakabake mioro bali nyagitari. Nothing happened. His Excellency the Governor agajaga kwana magana tugakira ntoira ninga ino mugaba no kwana tigatorora mwe direction kieko genda na te license ba muraba Kenya tabanta baito at time na ba mura bali supported with the county government ba irobis with the county government bagenda to goitaba mura bepike go tobetereri nga to support the county government today those are the same people baitira abantu baito nande ba Kenya abantu baito otware nga matanga ali Marani ase e criminal gekoro kwa pasi alingera bamurabahe kumba ba monitor abantu balinga matangali ase babu ati omwana abana pakisi bagende stages bakubangira barusire mioro babata kina ko bakenya because bamatenga mbago ko rukende ba supported with the county government tata ko teba kiriali pakali rimoto itete pakali rimo irete chi family cheito paka limoto sambirete chinyomba muna mwasambete bwana daraja 2 atuogopi na ntoko betereri gutu support kintu tutataiti ntoko betereri gutu kwali kintu tutatageti otole no boroba na toko sabaiga igaba na kirari ngenya kitari atebete na kindiki kitule ICN ne imama nyamanganayo otoko sabaiga His Excellency the President of the Republic of Kenya. Sisi tulikupigia kura. Serikali ya Nyeiko ni ya mama mboga na vijana wa boda boda. Hatuwezi kuwa tumetafuta serikali. Tumeleta serikali. Tena wale watu ambao wasapoti hiyo serikali watupige sisi. Tunaomba hilo ofisi ya majambazi ambaye iko na training ya karate ambaye imetumika kuua vijana yetu na kuwapiga. Tunaomba hiyo ofisi ifungwe with immediate effect na wale wahalifu wakamatwe. Na tunaomba hivi kwa sababu sisi tumezaliwa Kisii na sisi hatuwezi lazimishwa. Tunaomba Gavana Paul Simbarati wale vijana ambao wamekuwa wakifanya uhalifu, tunaomba kama uliamua kuja kufanyia watu wa Kisii County kazi, tunakuomba wale watu uwaambie wachipeleke police station within 24 hours. Yani kama tumeamua hivi kwa sababu mumeamua kutupiga, mumeamua kutukatakata na mapanga, si leo, si jana, si juzi, kila wakati mmekuwa mkitupiga. Wakati tulikuwa tunafanya peaceful demonstration ya sisi kama watu wa UDA, mlitufahamia na kutupiga mapanga na kutumiza. Na leo hii mumeamua kutupiga na kutumiza ati kwa sababu tulienda matanga na former governor, na kwa sababu vijana yangu wengine walikuwa hapa town jana wakisunguka na chief whip Silvano Sosoro. Tunaomba hivi
Kama hawa watu hawatakamatwa within 24 hours na ile ofisi ya majambazi iko pale nyuma ijafungwa, tuko tayari kukufa sisi wote. Wale watakufa wakufe. Na kama hiyo ofisi haitafungwa, hata Raila amesema wananchi wataandamana, wataenda pale State House, na sisi tutaandamana, tutakuja hata mahali unaishi, kwa sababu mahali unaishi hiyo ni pesa ya serikali. Uwezi tumia pesa yetu ulituletee wahalifu watupige. Sisi si majambazi. Wewe hatuko kuja wewe tuletee majambazi Kisii. Kwa nini umeamua kutuletea majambazi na kutupiga? Kwa nini? Kwa nini umeambia kutupiga? Kwa nini umeamua kuleta watu wakate vijana yetu? Kwani tumekufanyia nini? So tunaomba hao watu wakamatwe na hiyo ofisi ifungwe. Na si tafadhali within 24 hours. Na kama sivyo tunaomba serikali yetu kuu. Tunaomba, tuko tayari hata kama ni serikali kuu. Tuko tayari sisi kukufa, lakini tupate freedom. Watu wetu wafanye kazi. Asanteni sana. Asa Marieta nenkoro kwa Jasper Maina, kumonya kergo Boda Boda se municipality ya Kisii. Iga bone tore nyagitari. Abantu bande tuarenge kanisa masabo tuastokirenga. There are some goons ba very deployed town ya itoga iga ba kwenda goita abantu baita stage. Inje tuaunganire amano chairman yo Bosongo Boda Boda Riders Association na intubuna abantu ba municipality gokana nganto gwancha bochinge town ye. We have lived in this town for several years. Ntuanya korra bochingo bo. Ebisi nini bitaranyora no enenyuomo na ibiko chakubugorie miore town bichaka goita abantu. We are not going to tolerate this nonsense. Egendo to kora ntu gochikomenyera mbeo. Etwarenga gotebie governor ya itobu yaiga ekero gwaswa in power nkwa maite ng'ekiombe koko diri na kero kia Kisii town junction inja sogete kurwe court ekateba mbaso office ende yonse inki oko force richiko onya gotete tubuga trichiko gosike county government na ago iko oske richiko dinene eriko tokonya aba Kenya bonds egendo twarenge goteba neke aba murawe gabarwandiri kutika babena bwa bomo erio bono we are calling for all stakeholders in town. We are coming for mass action. Egere tumanye nganki gende takokorekania town ya itoga iga. Bantu baito mbago itu bakurigeria abana, tubegeta abana baito chi school, baseri chi school fees. We are working hard to abana baito basome, abantu barikire bagwaka no kibesa kurumo huko na ubagenda takoterrorize abantu baite town iga. What we are saying, we are tired with these dirty massives. Egento tutaite ko chakera rero inkelinga mambia. Gama nangwa kwanete ntwaro chebuna gwa kwanete ogatebanga chiguni chechoire town aseki in this Kenya yao engaki yao nkiya kogara naliyo majambazi bogo chore town ongwa has been in power oboraibu abira se town ye. What we are saying, Boda Boda tali bibako, you are dealing with learned guys, you are dealing with lawyers, you are dealing with teachers, you are dealing with pastors. Abanta abange barase Boda Boda abakaka bagotu babugati miaka bakobugete. So we respect you as the governor, but respect also us. Itari etwaru gochore to bugambi ohala abantu abasinini bachake koreta chisegie town igaiga egente keiga. We are sending a very strong warning that ntori konya gocha nyagitari igaiga bune chiro to gocha kugora chingen kera rituko egento tutai. This business should end with an immediate effect. Now we know esengenje president ye gocha nechi segi mubugate chaino chioborai into. We are not politicians, we are businessmen. We need peace of mind so that we take care of our families. Politicians don't lose anything because you have money. So from today we are warning you. Nainche nate bankurangirinda abantu bane ba municipality bonspi tobugatane na abantu ba Bosongo. So eni aba murabu kurwe town iga pi town